Ćao ljudi, ovdje Luka, danas ću vam pokažem kako da napravite ovaj oblak ispod mene. Hajde da krenemo. Da, ovaj oblak bilo gdje da idem, on je uvek ispod mene. Ovo je ta mašina za taj oblak. Evo sad ću vam pokažem kako to da napravite. Ok, prvo uzmete komandni blok tako što ćete da ukucate ovu komandu give monkey cmm i kliknite tab. Ok. Tu stavite jedan komandni blok i tu još jedan. U ovaj dole ukucate set blok, dve kvačice 1, jedna kvačica AIR. Tu ukucate set blok, dve kvačice -1, jedna kvačica AIR, ne AIR, nego redstone donja crta blok. Ok, done. Sad uzmete jedan komandni blok, ne komandni blok nego ovaj redstone blok. Sad uzmete tu, stavite komandni blok, ukucate /crta execute ovaj monkey p, tri kvačice, razmak /crta particle cloud. Tu ukucate ovako dve kvačice, -0.5 i tu ukucate još jednu kvačicu i tu ukucate 0.3, razmak 0, razmak 0.3, razmak 0, razmak 10. I to treba ovako da izgleda. Ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Lajkujte ovaj video i subscribe-ujte se na moj kanal. Vidimo se u sljedećem. Ćao!